Good afternoon. Talo falava ile aingole Global Kingdom TV channel ile ne uli ya mo lava ona fa fo ile bi inga mar fa taile tua ya ona ole ne ya solulu ya ua fa pena ona ya ta pena ina le avanoa tato mafuta i lungo le tato wala leo ya ole au nanga le nei ya por kalame le nei ole Faugagana le Malo Isaraelu ia ole au na tufoi pe tartalanoa tufoi ia ti oto lo oto pa ia malo oto malu ia ise upu mai le afionga pa ia le atua fa talofa ma fa felo ia tuai so tato ainga le Global Kingdom TV channel ia mai lava i 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑 from north to south, east and west. I se mea lava e maua mai ai le nei au nanga ia vi ia le atua i le nei vaenga le uli ka talo fatu ai i le sunga le whawhiangainga Pastor Mike ma fatu ia 𝚟𝚒𝚍𝚑 ia ona o le nei ala leo ia u whatanga ina i o ma ua tangata ia e au na atua i le finangalo le atua ka talo fatu ma whawhelua i atu i le sunga Pastor Mike Malo lava le galue malo fo ile tautua ina le finangalo le tua
Whatalofa atu fo'i au na le atua mo tau wharitua, ta mama tina matua, ia e maisele pa ia ma le mamalo Samoa, mawhai o na whatanga ina fo'i se au nanga le klopo i totono tau maota mo tau lawa, ia e whatalofa atu, ia mawhawhelo ai atu le sofa mamalo Yesu Keriso, whatalofa atu fo'i i le nei o uli i soma ua ainga le kalesia, Prince of Peace AOG, ia le atua taila o tau talo, ma se foila o tau tapuinga, i le whangaro ina fo'i ia 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚡, aleluia, ma se foio ma ua ainga ma wo, ia whatalofa atu fo'i i so se ala leo, le ala leo le maola, ia e ma se foio le Water Flow Ministry, ia manisi lava ala leo, o lo whapena o na whaasoa ina i le upo le tua, whaangalo ina fo'i ia paanga, aleluia, i la tau fo'i o lo o langolango ina le nei ala leo, le au onanga le Serve with Love, le tamaitai pule, tai tofu lima pisone, ia meise fo'i o le au ngā lulue, ia malo lava le tau tua ina, pa ia mani mamalo le tunu, mai se foi o le au nanga ia whamanuia le tua, mai se foi ia o le au nanga le UP mane transfer, ia ma pisinisi o malava o lo whapena o na fia mai lunga le tātou ala leo, ia e o le nei tu la, ia e whaftai lava i le tua, ia o na o apanoa, o lo whapena o na maua, ia e whasoa i nai fo, ia matatala no atu, ia lai le upo le atua, ia le au saunia se talo, ia ona tu ina atu la ia mo le upo ale atua i le nei o uli. Mātou vi ia lava oe lo mātou atua, oe lava e toa tasi le mafua anga lo mātou wola, ia i fo le whamoe moe ola i o mātou tangata, ia o mātou i loa oe, ia o mātou au na ia te oe ma le loto fia ma le loto mawalalo, le atua whaftai le nei a wanoa, ua whapena au na e whawanoa ina mō ma ua tangata, ma se foila o au na ia Pastor Mike, mātou au na ina ai, i le paia ma le mamalo Samoa, o le ainga o le Global Kingdom TV channel, i le au nanga le Faugagana o le Malo Isaraelu, talo tamatu ina atu ia te oe, le a mataina o ngā tonu se o lo na whai wina, fio mai o nga pa ia whaatasi mai mātou, e mese foi le a inga pele le klopo le nei a uli, ia nga leila o fio le upu foi o le a pasoa ina le nei a fiafi, ia whapena o na mua na o ngā ia te maua o le a whaasoa ina, ia o na o atua i le ia atou o lo whaalongolongo mamai o mai lo mātou atua, anga pa ia fio mai oe whaatasi mai mātou, ina ia whapena o na sao mauli le whaasoa i le nei a fiafi. A mangalo foina o ua whale tono, a mese le aingo le klopo, o ia ia te oe le vi inga le suafa mamalo Yesu, lo mātou lii ma lo mātou whaola. Amene, amene. Praise the Lord. Ala mnoa nei, ia la tu ina atuloa, ia mole, upu whasoa le atua. Hallelujah. Ia le atua nei fiafi, po le nei foi tūla, whatalofa tu foi, ia te oe, ia le upu le atua nei fiafi, o le tusi le ngā, o le lua no foi ngā tupu, o le mtau pusi fuma le lima, ia fia whao ngā ina ato, le mtau upu, ia mai whai mua mua, wha ngata me whai upu peia, se furuma le fitu, pe se furuma le iwa, o na whai upu, o le tatou taratara noa ai, ia i le nei fo yaso e tusa ai ma le porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu. O le utala o le nei taupu o le whea ngainga asa ma le nuu o i maona ma le nuu la tau te sa ili le alii. O le whea ngainga asa ma le nuu la tau te sa ili le alii. O le Uru talanga o le mtau pusifu ma le lima o le tatou tusi whaitau o le lua le nofo a inga tupu. Ia i le nei fo yaso ia po le nei fo i
vai aso tāua lava i le soifuanga o le tangata kerisiano por kalena da kerisiano ia masalo le sa amata mai ne sa e faingo le sa lau pama na sa lau pama ia le ai mori mau ai ne tara le lei po tusi e tara le lei ia sa fa penao na malanga fa tupu tuai a Yesu i taia po Yerusalema ia le sa fa penao na folai ia ina lau pamba po mo famei oi ofo tangata na folai ia ole ata ole afoi ole malanga tupu ole ata ole urufale atu ole tupu ole urufale atu ole tupu leo tupu male ali o ali ai urufale atu o ia ile ai pa ia o le ele pa ia o Yerusalema e urufale atu e faile taulanga o le tongiola o le taulanga maya ea o le taulanga e tasia e afe mo oe mau mai tato umanava alena tato tilo iai le o le Faugagana o le Malo Isaraelu le nei aso o le e iai le foi upu le e se fulu ma le lima fai po se fulu ma le lima Pena fai tau atu e le tinar fai po se fulu ma le lima e amata i le porkalame e a me se foi o le whaamalo se upu le atua mo tato i nei foi a fiafi Ua fia yuta unga i le tu au tapuno. A wā wala tō tu au tapu ai ma le loto atoa. Ma wala tō sa ili atu ia te ia ma o la tō mana o uma. Wala tō maua foi o ia. And all Judah rejoiced about oath, because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side. And so ile le fasa moa fe mai wo fia uma o fia yuta uma ile tunga tau ane tunga tapunga a wana tau tu au tapu ai ma le loto atoa ma wana tau sa ili atu ya taia ma wana tau manao atoa wana tau maua foi o ia wo foi ina mai ele li ile file mu ya taila tau i tu uma sau il fa palangi ile NIV o le rest ai sau isi translation o le peace ia le sau fa sa mo le file mu ai a fa sa mo le rest isi fa sa mo o le malo longa o le malo lo rest malo longa malo lo o le file mu o le ingana ne pi na au iai se sa vali po se fe au taulongolongo le Faugagana i le nei fo yaso pe o le aso se furu ma le ono le nei o le masina o aperila ai pe o le vaenga na o le fa mai wa lato sa ili le atua o asa ma le nu o yuta ona le wa osi le fea ngainga a asa ma le nu o yuta o le fea ngainga na fai e lato te sa ili le atua e fe mai ia sa ili le atua ma le loto atoa ma le anganga atoa so they made the covenant between the king and his people of Judah. Famaina ia o le fea ngainga po le covenant. Famai, we have to seek God diligently, eagerly, wholeheartedly. Famai, with all our minds, our hearts, and our souls, or our spirits. It is wina. Ai famaina se umong fai taula i o tuspa e fa amotinoa. Famai, o le fea ngainga na re na osi le vao asa ma le nu o yuta. Famai ai se tangata e maua e le o sa ili le atua. Po se tamai titi, po se tangata matua, po se tane, po se fafine.
or whoever. Ai esi tangata e maua e leo sa ili le atua, o le ungo tangata ngā e put into death, e fasiotia, o le mena le fia taranoa iai le Faugagana o le Malo Isaraelu, mo i tātou, o le tu ai ngā loto e sa ili ai le atua, sa ili ai le atua, a o lea e pia ngo fia to le tau au se au tu o tau talanga i le mea ua fa mai ona la to maua le o le fia ne o fai sau i fai upo se fulu ma le lima se ko fai tau o tina fai upo se fulu ma le lima ua fia yuta uma i le tu au tapunga a wala tau tu au tapu ai ma le loto atoa ma wala tau sa ili atu ia te ia ma wala tau manao uma wala tau maua fo yo ia wa fo ina mai ele li file mu ia te la tau i tu uma o de fai upulanga ne pe fa ma mafa i tatou sa vali o nei tu waso o de fai pos fuma le lima fa mai ua fia le nu i le natou tu au tapunga tu au tapu ale sau i fa mai o de off o le lako o le nato o le whengainga wosi o le me tau o le tau tinonga o lato fia o lato tau tino i le menea o le lato sa ili le atua whamena ia onga o lato tau tino po watu au tapu ma le loto atoa de sau i le whaperitania whai mai all Judah rejoiced about the oath because they had sworn it wholeheartedly. Walako tautino, walato tautau, walato tauto. Wafaile tu au tapunga, walato tu au tapu ma de loto atoa. Walato tautino, walato tauto. Walato faya nei mea uma ma de loto fia. Ma fai ma le loto fia fai ma le loto atoa pa mai no nei o le siva enga o le mau fa mai ma ua la tou sa iri atu ia te ia ma la tou mana o uma and then they seek God with all their needs all they want wala ko sa ili le tua ma o lato mana o uma, o lato mea uma, o lato loto, o lato mafofau, o manatu, malangona, o lato sa ili atua ile atua, ma lato tau ma tau tino atua ile atua. Saurore ia vaenga muri o le maur fai upos fulma le lima, fai maila ia, o lato maua fo i o ia, and then God was found by them, or they found God. Ona lato maua i leo ia, ma foi sea o ngā walato sa ili le atua, ma le loto atoa, ma le nganga atoa, ma walato fia e sa ili le atua, ma tau tino, ma tau tō i rumo le atua. Le ar tau tino anga whai, o ma tau le ngei mo oe. Here we are yours, we are for you, we are of you, we belong to you. You are our God. O mātou, o tangata, o oe o mātou watua. Le uma koe whaikau whai mei, wa koe fo i mai le nuu i le atua. Wa koe fo i mai le nuu i le atua. A wa maua mai rola ia i whai mei o ngā maua rola ia le nuu o le atua. Sau rola ia marawai ngā monmuri. Wa fo ina mai e lea li i le file mu ia te i la tau i tu umalawa. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest or peace on every side. On every side. Upu e peruna liu mai upu leo le rest or le peace. Whai mai ua matua mauai la tau le malo longa o le file mu pe o ngā mo fai atu i le vaison te atu nei le prokalame
o le malo longa lea, o le file mu, o le manuia. O le manuia, e le whapea o le ueise vevesi. E le whapea o le uiaingi, ni mea whainga tā o le o langa. Ai whai mai o le manuia lea, langa le o makau whai tau atu e le manuia lea, e ieiris whai punga i runga aku. Whai mai, o ngā ua lātou sa ili le atua, ua lātou si ta i le tara le tupu, ma ua lātou whai le whea mainga, ma ua lātou toi whai le tau langa i luma o le whapaulonga. Luma o le porokiko o le whapaulonga o le manu manu. Wala ko au mai ala ia. O mea i ngana tō mai mana tō i le taua reng whai o koe pokarame ni vaskia ngui. Lere i au mai a fua Isaraelu e mai wha o ngai la tō ma ai ngā o mai wha mua mua i le atua i mea maua. Pea ngō whai atu i le soso o mai e pokarame ni vaskia ngui. O manu ia umalawa ngā maua i le nuu o lea Isaraelu. A koe turn le nuu o Isaraelu i le atua. E la ko ke wha mua mua la wale atua. I le manguia ne ngana ko maua mai o i le taua mai Etiope. Ne ngau mai ima o mai ma moe ma povi ma. Ne o mai malato. E ira whai punga i runga aku se mo whai tau tina. Ne ngā whai ngana ko whai tau langa ina na ia 707,000. Mai no ngumena fitu. O ngumena ngai a koa. O whai tau e nā tau ma moe. Ma whai tau e nā tau ia. Ia me whai eri tau langa i le atua. E ave i le nā tau whaafutai i le atua. So le vaenga lana. O le mena e fia a whai sitala i le nei e fia fi. E tātou tere i o e whai tau le upo le atua. A tātou sa ili le atua sa mua mana e sira mai mua mai. E au mai e le atua le fi le mu i a tātou. O le fi le mu na e mai e le atua i a tātou. O le manuia ngā o tātou i aso uma mataimi uma ma mea uma lava. Nena na whai tau e tina ane e whai mua ma whai poe lua. O mai le anganga o le atua i a Isaraelu, le atali o 𝚟𝚑𝚅. O na lua atua i leo o ia e whaftai i a asa. Ma ua whape atu i a te ia. A sai, ma yuta uma, a toa ma peni a mina, ia o tau whafonga mai a te au. E ia te o tau le alii pe a o tau i a te ia. A whai fo i tau te sa ili a te ia. Tau te maua o ia. A whai e tu ua o ia e o tau. E tu ua o tau e ia. Ia whai kamana whai poe tolu wha mana mona. Ua tele lava aso wa unoa ai Isaraelu ma le atua moni. Ma ua au auna ma se whai tau. Au no. Ma ua au noa ma se whai tau langa e aoa o atu. Ua au noa fōi ma le tū la whonu. Ia, whai mua nei o le whai poe wha. Le ua tātou wawa ai i le mafua anga wa laio na le lei, le tai lea o asap o le tupo yuta. Wa le lei atu ai mata ngata o le nuu o yuta. E mafua mai, wa tuli mai e le tua lana perifeta. E au mai le fe au i le tangata tai po le tupu o asa. Le la au mai le fe au o le tangata le au fe mai o le fe mai o mai le nganga o le tua ia saira le atali o teta o na watu ai le o ia e fafutai ia asa. Ma ua fa pe atu ia te ia asa e mai uta uma a toa ma peni a mina vai sa o le fe au. Ia o tau whaafonga mai a te au. E ia te o tau le ali pe a o tau iai a te ia. A whai foi tau te sa iri a te ia. Tau te maua o ia. Ai a whai e tu ua e o tau o ia. E tu ua o tau e ia. Pa mai le whi awar perfecta ia asa. Asa i uta ma peni a mina. E ia te o tau le ali pe a whai tau te sa iri a te ia. E sa wai i. Wha mai. E ia te o tau le ali pe a o tau iai a te ia. A whai foi tau te sa iri a te ia. Tau te maua o ia. A tau tu ua fo i o ia. E tu ua fo i o tau e ia. Pe mai e ia te o tau le ali pe a o tau iai fo i le ali. A ele ia te o tau le ali pe a o tau mamao ma le ali. A o tau sa ili fo i le ali. Ko ke maua o ia.
A o tu ua le li. E ku ua foi o kou e le li. Ne au tala ne an fe au le wa mai. E le perfecta i. Kilo le iai. O le maua le fi le mu ma le maua o le manuia o le nuu le o yuta maunga chai maunga tama tina ma le ngu a koa na. E mafua mai. Bo si kai asa. I le tala le atua. O le tala le perfecta o le atua. E lana fai tau tina le fai ue lima. Ona po ia na le iai se file mu I le aruatu ma le foi mai. A ua tele le atu vale ia te ilato uma san no foi nu. A le ai se file mu pe le ai se manuia. Wa le ai se file mu. Leo fai tau tina fai ue lima ma fai so taim fai tau ai. A le ai se manuia. Wa le ai se file mu. Wa mafua mai nga le ai se file mu. Wa le ai se manuia. Mafua mai. Onga wa atu wale loto. E le ai lo se me I le lima o tangata sa moa po tangata Isaraelu. Ka kua makamaina ia Isaraelu. A le ai se me I le lima o tangata Isaraelu. Wa kua ku wale longa loko. Wale fi le mu wai longa loko. A vaida le winga o le upu le ko giki le winga o le upu fi le mu male manuia. Ko le rest and peace. Niki ofa mai ia le kala fuinga ne masangi pe a fai tu ua si tangata de laro langi nei. Ma le mafukanga ngi fe mero aru rona ia fi le mu le ia mamaro no le iro loko I lalo fiku fuku mamaro lo rest in peace. Au le sifa winga ngol menga when you rest in peace that means wa e resta ku ia ao le onna le malosi malama ma le onna le fi le mu uma mo file mu mo le ko ise vision ma fo markingo mo file mu ko I mare nganga mo le fatu loto mare nganga file mu ko te mero da I mo le aise file mu I le nu aise a jan me wala yo ngale file mu le nu ia da fa chau china fa po yo fa mo Na tui mo moia foi o le tasi nu e le tasi nu. Ma le tasi a ai e le tasi a ai. A wā sa wha atu tu vale ina I la tō e le tua I pōpua ngā umalaba. E wa ai nei. Mo le aise fi le mu, ona watu atu vale. Mo le aise manuia, ona watu atu vale. Wa fasi e risi ngu, fasi e risi malo. Mo whikau wai. Ma fua mai sea. O ngā ua au mai e le tua le atu vale I tangata. Mo mai e le tua le atu vale I tangata. O ngā le e sau I le le ra fai kaura le tina fai upai fitu. Ia wha malolosi o tau. Aua foi tau te lima vai. A wā e tau wia o tau ngadwenga. Vai nei. Tau roko e sau role I fe au fai mai a ia wha malo losi la o tau oi o tau o kou asa ma yuta wha malo losi o tau fai pea ngalulue pea tau kua pea au auna pea a wae tau ia o tau ngaruenga a whakai fai poe vare Ua whaalongo asa I nā upu ma le valo anga o teta le perfecta Ona whamalosi ai leo ia. Mana abe se ina o mea leanga le nu umo yutam peni a mina. A toa ma ai fo ina ia whaoa I le maunga o I wharaima. Ma ua toe teu le whatawhai tau langa o le alii. Sa I lumo o le whapaolonga o le whale o le alii. Ngā, wa umanga matara no atu I le vasu kia ngei le mea nea a le uto e whamanatu mai I le mtau pusi fumari lima. A o le ki o le mea nea sa mo o le manuia po o le file mu. A o le ki o le mene o le usitai le tala le atua. Le usitai le afionga le atua. O usitai le tala le perfecta. Le a se tala se perfecta. Le a se tala se tangata o le atua. E fai atu I ate oe. Ia e usitai ai. A le a usitai. E a mata mai ai le tupu le usitai. Mata mai ai. Ia lo whaalongo whai mai. Wa whaalongo asa ia upu. O ngā whaia umai leo ia o isi ngai o inga umalama. E whaalongo rore tangata I le atua, po le tala le atua, po le tala le perfecta, po le tangata o le atua, le au auna le atua.
e whaalongo lor tangata i ai mausi tai, o le whaatinonga na leo me tau rusi tai, ngai yoi lo e whai mea ne whingalo i le tua, whai upole e walu, ngai yoi lo e whai, a leo, leo ngā mā uma leile, a tūla, po le tūla mare awha, o tara noa tua i le vai son te atu nei, i le mea ne o le ngai o inga le tupu, lea nana whai tau whai po iwa. Ua whapotopoto ina foi e ia o yuta, uma a toa mpeni a mina, matangata ese na ia te la tō mai e wharaima. Ma manase, a toa msime ona, a wana sola mai i la tō ia te ia e toa tele mai Isaraelu, ina ua la tō i loa, ua ia te ia o lea li i lona atua. O lesi la me i le tangata e, wa iai le manuia o le atua, ina ua whaalongo mausitai, mai ia whaia mea umalawa, leo whai tau whai upoe iwa, whai ungarawa whai upoe iwa, whai mai ua tele tangata ua mai le pito i lunga o Isaraelu re tu enga se furu pito i lunga, ua so sola mai le pito i lalo, ia asa mai le ia 𝚗𝗚𝗏𝗏𝗡𝗏 Penyamina, ona ua le lei le lato whaalongo, le lei lato whaalongo, ua whaalongo wa ia te i lato le atua, whaalongo wa ia te i lato le atua, o ngeire awa onga tāua lava le Faugagana o le Malo Isaraelu mo i tātou o ao, tina, ia Pastor Mike fo i mo tātou lava, o ngeire awa onga. A o si tai da whaalongo mo o ngalue e whaia mea umai mana o ilo utama, lau watua. Ma ia te au lau watua ma au i lea tua. E whaalongo mai si tangata mai nu mamao, mai si no whanga. O na tō sina mai leo na tō roto. Ma tauwheturi mai i a te au. E le o au pe e le o tinapo Pastor Mike. Po o tātou foi. Ai ona o lea tua wa afe mai i a tātou. A ne fai mai i fai. Si ulawa fai upoe. E iwa a fai umana fai upoe iwa. Fai mai. A wā na so sola mai i la tō. Oi. Wana so sola mai i la tō ia te ia. E toa tele mai Isaraelu. Le karango i lunga. Sfuru i piko i lunga. Ina ua la tō i loa wa ia te ia o lea li i lona atua. Mai vai ei. People from the north, they run away from the north. Or they escape from the north. And they run to Asa. Judah and Benjamin, and their people. Why? Because mo whaalongo wa ia te ia lona atua, le atua asa. Because they heard that God is with the king, Asa. Mena nea, o le au ongara ne mo awa ia. O tu mau i lau watua mo o stai whaalongo mo whai uma me whinangalo ai lau watua. E tele tangata i tō sina mai. Tele tangata i o mai. Aleluia. Whai tau whai pusa furu. Ona whaapoto mai ai lea o i la tō i Jerusalema. I le tolo māsina i le sefulu ma le limo tau sanga le nofua inga asa. Sukasi. Ona la tō whai taulanga i lea i lea lava aso. I po e fitu se lau. Povi. I povi e fitu se lau mama mo e fitu afe. Ai mea na la tō betea mai. A whapoto lola ia wa whai le taulanga i mea whai pura le rengo whai ai wha maungia ai. O povi e fitu se lau mama mo e fitu afe. Ngo winga o ngu mera fitu rengo whai atu o ngu mena o wha ato toa ina o lato loto i le atua. Wa ave ai le lato taulanga i ngu mera fitu. Fitu se lau povi, fitu afe ma moe. Wa le mangu i povi, wa le mangu i ma moe. Wanga whape ngā whai o langa o lisi tangata. Tele loa mea, wa pe wa mangu, pe wa ai se tulou. Ai titi mea pe wa le leile, whaingo fia ngā fōai. Tulou, whaingo fia ngā whai des furuai, des lau tā la. Ai a afe tā la loa pe,
lima afe, sefulu afe, whaingatanga ave se tō le mtu pala le atua. Whaingatana ave, aisa ongo bukla kiro kula kele. Au i, whaitau langa i le no mela atua. Ore ka lenga ia po ore wha matematika i le wha epelu, o lako ngu mela a koa i. Sos koe ngā ngu mela o numera fitu. Numera fitu. 7 is their number of completion. Wa a koa mea lava numera fitu. Na whai taura tinari si whai upunga so mai i wha more. So lua. Wala tau whai a fōi i le whiangainga. Ia sa ili le ali ile atua o la tau tama ma le loto a atua. Ma le anganga a atua. So kolu. Ai se tasi ele sa ili le ali ile atua o Isaraelu. E fasi o tia o ia. O se tama po o se ua matua. O se tane po o se fafine. So far. Wala tau tu au tapu ile ali ma le leo tele. Ma le alanga fia. Ma pu ma foa. Sefulu lua ma sefulu ma le tolu. Wha mautino ai lau tala neng whai atu. Ile a matanga ile o singa whea. Ngainga le a asa ma le nuo ita. O le tu aingo 𝚗𝗚𝚑𝚗𝚡𝗏 ile tangata ele fa maoni mai maua ele sa ili le tu o fa tau fa pe o kere o lope fa fenga masiaki a ko are ngu a ko yuka i tu aingo 𝚗𝗚𝚑𝚗𝚏 ele tupu makangaka kai mana ko kere i lope fa fenga siaki a ko are fainga o fenga inga le maua tanga tele o sa ili ai sauri fainga sa ili nga e te tau o sa ili le tua ma le loto ma le nganga atu o kere o lope fa fenga siaki asama makangaka ngau e siaki po kapua i kangaka i rako loko ako ma le nganga atu ma sa ili le tua ma le nganga atu anam kwa maka ukio le ko nga fenga inga maka ukio le tua inga tula fono ka ukio le ko inga tautonga nela sa we rot fe pos fu mar fa fe mai fe pos fu mar fa wala tu au tapu ile ali i male leo tele male alanga fia ma pu ma fo ka ko kilo no ye i no ngo winga fa ka inga na fa pe o au martina mare ma fa ngau no ngo winga a fai le tapu inga ile tua ile taimi ole e ka kau o ngā whai lava e mātou. Re sa ua i whai pasumar wha mai, wala tau tau tō, o le tō au tapu i lea li ma le leo tele, a langa leo kele, a langa fia, ili le pūma, ili foa. Whai le kaulanga i lea tua, a langa fia. I au sika i umakangaka i whainga o le taulanga vi inga. Tau tō i luma le atua, a langa fia, ili le pū, ili foa, ngā ioi uma tangata. Ngā winga rako i ngā siakinga ne ngā siaki ai. O le wha ngā ioi uma tangata lava. Ngā ioi uma tangata lava, te tono le ainga. A sau ko kongo o le nguu po, o le kongo le whapokonga po, kongo tribes, ko kongo i malu, ko kongo fea lava, ka rore kaimi e whaiiwi inga, ka kaimi whaikapua inga, ka kaunga vivi i umatangata. Inga rako i ngā siakinga na whai ai. Kofu ka maiki, ai aru Isaraelu maisi, lau whakaika isi e kalesia. E renga kaka makua e riat foa po le pū sofa. E ai ka mai sofa whapea, kau whio rolo aku, kau umi aku, mare umi aku e ngaka i umi. E kofu arka mai kiki mananga pū e ili se tūlou. Kofu ka mikiki mananga tram, mako wo Isaraelu o i Jerusalema. Ai mai se lava mai o celebration kongo kofu ka maiki o mea lulu o mea uma pe a whaile lato taulanga o le whawhitai, o le taulanga e oli o le celebration o le birthday, o le celebration o whainga ai e le kuku se Isaraelu. E le kuku e ho i ka maiki. Ai se vangatu lo o pepe ele mawhainga ngai oi. Au ka maiki e o mai lava ia le whainga o le whawhitai o le whainga o vi inga area. Mo whaasa
ili a ko le ngu i le tua fai kau dola ene ko fai kau sfuru lima fa solo ko en fa uma ko en ma ua fia yuta uma i le tu au tapunga. A wa la tu au tapu ai ma le loto a toa. Wa ua la sa ili a te ia ma o la mana o uma. Wa la maua foi o ia. Ua foa ina mai ele ali i le file mu i a te ila i tu uma. I ele li fa ftai mo le upo le atua fa ftai mo le upo le atua o i le vaenga le i to tonu na mo le te loe fa maungia fo i le to fine alise i ma me se foi Heroin i le Vincent o la tu i pe o masangi mo levanga soifua ma fiola i tonu tautua i to tonu le nu o le atua a le fetula tala o ngore vaenga lea train na fa pe ngata le nu o le atua a mata mai tima manato a fai fo i Isaraelu celebration ele ka kopia pe suli ma mingu ke mena dus fu mingu ke mena they will go on and on and on fa ba ngien va ngane ai ke vai o ke kilo ye ke vai ka mai ki be ai fa ka milo ko kongo Jerusalem fa ka milo e aver chau langa de vi inga fa ka milo o winga na le kilo ye va ngane o le maua o le loto a toa mane nganga a toa mane manatu a toa mane mafau a toa o le training ne fai mane meta o le time spent i le whaingo se mea e au ngā fo i le whaunga ngana o le Malo Isaraelu mo o e mau tato umana ai vai ngi ka ko wha ngauru kai mingi e vivi i ala au mako kua i kongo loku ai ngofo a wha ngau au la u fo inga o onga i kongo mako e ka lesia ia vivi i uma ka miki ia mai me ka mo fai ka miki isi kai me fai mako sa nginga fa misionga fai ka kalo mo tunu kofu mafua kalo fua kofu mo meruru ka mo fai a wao a wao a maka mai ka miki le lefia yai ma le lefia fai vi inga le lefia ka se me le lefia e a wa e ave ka ko kai mi e a wa e ua nga loko mai ai le ma fainga loko mai ka maki pe a fai nga tatu tanga matua ai mo fongo fala ko ira lo mkala ngoma pisa fai taura tina fe psu ono o ma aka foi o le tina o asal tupu wa ia fate o ia te ia le fai o ia masa o tama itai awana ia fai le tupu o asaira o babai i lalo e asala na tupua ma ua nuti pala ina ma ua masusunu ina i le alia o ke tarono. King Asa also deposed his grandmother Ma'aka from her position as queen mother because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. So Asa cut it down, broke it up, and burned it in the Kidron Valley. Ole tina lea ole femei ole grandmother. Ole tina o le tupu o asa. Tina lea nga whaia mea o mea whaidere o ata ma langa mea ma i le tupu lea o asaira. Mino rea tua. Le tua e tapua i tangata o le tua leo le se tua ola i stasa merkupua idol ai nga le si me maka kia le i le tupu leo asa nga kango remove ese the position as a queen o longa grandmother ma fu mesia le nga ese me al tinana e fai o mai le manui o le tua o mai le tua i le sailinga a tangata ona ngai yoire o le tangata o lei ai le atua ma le tangata le tonu no na manatu ma lona ngona o le tangata la nga e o ai le nga longa i longa tangata moni o lona totino moni mangkua longa le fai mai ni fa sa mo lon tina ai fai kau ye i fa palangi o le grandmother or the grandmother pele ke le grandkids but even the grandmother or the grandfather or the very close relative or the blood and bone ai o mai dole ami tonu le tua ele ko popole le tanga tau asa i longa blood and body and bone
E le koe popole ai, le ami o tonu le atua, e whape ngāne tangata, ua tū i le sao ma le ami o tonu le atua, ma le file mua le atua. E le koe popole lava ingisi mea, ai popole i le ami o tonu le atua, o le ava ese o mea, e le sao, me le tusa ma le fina ngalo le atua. E saurore i le whai posuma le fitu. Ai lei ave seina o mea maululunga i Isaraelu. A le loto asa ua saole i ona so uma. Su valu ma su iwa lo wha mole. Wa au mai foi e ia i le fale o le atua o mea na whaasaina e lona tama. Ma mea foi na whaasaina e ia o a rio ma auro ma ipu. Ua le ai foi se toe taua ua o i le tolu nga fulu ma le lima o tausanga o le nofua inga asa. Ua whaia e ia o mea tonu ma mea sao ma lava. Pe ngō whai aku, ua remove e ia le position o nonga grandmother. Mai mea umanga whai, vai o mea whai si lo makua. Ai whai mea lo makua por tinane o asa, por tinane o tina. E whai mea uma ia, e whai e whai lo ai le mea ka ua le kupua ese. Le aido. Whai lo ai tupua ese. Kango kua koso mai nei, naro whareanga, sae susungu i le mong i le vali vangu leo ki tirona. Susungu mai ngā. Au mai mea ngā whaasaine e non tamā, ma mea ngā dedicate ngā ia mole pa ia o le atua, au mai ko kongo le malu. Sauro le manvai ngā muri i whamai. Ua le ai foisto e taua wo o i le tolunga furu ma le lima o tausanga o le nofua i ngā asa. Vai aso ke aku ngei, nang kakara ngoai, i le whai mai lava an tapu sumarwha, e se fulu tausanga, e le i e koi eise kaua. Ai whai kauri se whai upurei lumaku, ngā a maka mai le se fulu lima tausanga no ngofua i ngā asa. Ngā whi le mū le ngu o le atua. Sauro le i whai pasumare iwa, whai mai wale koi eise taua, i le tolu se fulu ma le lima o tausanga. Whai me wo o i le tolu se fulu ma le lima o tausanga no ngofua i ngā asa. Au kangona uia whai ila, ua uia wha matematika, nonga winga wo o mai i le sulu lima, wale ua umar se fulu i o, au koe sau i, whai mai o le se fulu lima i le rua lima o se fulu tausanga, rua lima i kolu lima tausanga, wa lua se fulu tausanga, o le whire mu, aisa, onga o lea nawe sa ili asa, mai utam peni a mina i le atua. I le atua. So a wha a wau na tatou sa ilinga i le atua, o ngā wha a wau mai fo i o le whire mu, o le manuia o le atua i ata oe mao mai tatou umalawa. Pe ona o whai atu le matanga, o le nei tausanga, o i po le nei vai aso, o le vai aso sili o na tāua mo le au kerusiano umalawa. A wha a wau le tatou sa ili, loto a toa, manatu a toa, tino a toa, mafofau a toa, ma losi a toa. E wha a wau mai pere manuia o le while mu leo le atua, ia te oe mao mai tatou umalawa, e awala i le maliu, o le tanu mia, ma le toi tū manu malo, o le tatou alii mo le tatou whaola, o Yesu Keriso, o ia o le atua liu tino tangata, na liu tino aile lo kou o le ola o le upu o le atua, ne ngatanga whetalai ma fofonga mai e le atua, ai na i ulava na liu tino tangata, mo soifua mai, e mai ai whaatasi mai lato, ma maliu, e sui ai o e sui ai au sui tato. A tatu sa iri pe i le atua, e mai pe le atua le file mu, o le file mulanga o Yesu Keriso, i to tonu o lau soifua ma tato bula. Le li e le atua, whaftai tele lava, i lau upu le li e ai meise o le fesoso ani mai alo wanganga pa ia. Whaftai le atua i au tangata o au na mawharetua o tamama tina, ai meise foi o mātou a inga mai kālesia, whaftai wō mai māsani, whaftai le atua i le ala leo, wa la waa ai sa vari o le whiau, a oe le atua, mātou te maua pere manuia o lau file mu, e wala ia Yesu, ia whai mātou te whaatua tua sa iri tari tonu whaalongo o sitai, ma whaia mea uma e te whina ngalo ai, ai whapena ona tu ua mea mātou te loto i ai, ia whamanuia lo nuu o Isaraelu, whamanuia sa moa marinei atu nuu atu nuu marinei narorangi, whamanuia i mātou, whamanuia Pastor Mike Masara mar whanau e meise foi,
ia whaamanuia lau fio le nei vai aso le anga i atu le tua e whapena ona whaamanatuina le taulanga na e saunia wana ino walo pele no whangia i mātou leo mapui pui au awalofa i teimi uma maso uma o mātou wola whaatasi mai oi vanga tutoio le nei aso whaamangalo foi so mātou se Yesu wala ia te oi le nei tatalo amene amene ia lo fatu le tua ia te oi whamanuia tele le tua to enga o lo waso fia lava le tunu o e papenana e fio mai e mpapa awai ia lo fatu le tua te oi manuia tele le e seta mai so le nei weekend ta ua ule alofa le tua tusa ma finangalo mare ma fuafuanga tangata ma le finangalo le tua tatou toe feido ai le vai aso mua fa soifuarina ono Yesu le lei. Yeah, we love you so much. God bless. Shalom, shalom. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘